aka kanya M23 natwirwaneho bamaze gufunga umuhanda uhuza Karemi, Maniema ndetse na Baraka. Ku rundi ruhande ingabo z'u Burundi zongeye gufatirwa na Kiheri ndetse na Kirumbi, ariko kandi turi kwibaza M23 yaba igiye gufata uduce turimo Baraka, Fizi ndetse n'ibice bitandukanye. Ariko kandi akanya tuvugana drone zongeye kugaragara mu kirere cya Minembwe ryakomeye cyane, ariko kandi Wazalendo nayo yongeye gusaba yuko nayo yajya mu biganiro n'ingabo za leta FRDC. Ese bimeze bite muri rusange? Aya makuru tugiye kurambura yose uko yakabemba muri ikazo muri hose atandukanye. Nitwa Ajabo Marashinze nyina Nicola meze neza? Yego meze neza rwose. Reka twihute tujye muri aya makuru agezwe muri saa tuvugana. Aka kanya drone zongeye kugaragara mu kirere cya Minembwe, bihagaze bite muri rusange? Urakoze cyane. Nyuma y'ibyumweru bibiri bisaga M23 imaze kwigarurira agace ka Minembwe bidasubirwaho, ndetse n'utundi duce twaberagamo imirwano mu nkengero za Minembwe. Ubu ngubu drone ntabwo yari herutse kugaragara hariya muri kiriya kirere cya Minembwe, ariko kugeza aya masaha turimo tubagezaho amakuru nuko drone imaze kugaragara mu kirere cya Minembwe, zikaba ari drone zirenga ebyiri zirimo zizenguruka hariya mu kirere cya Minembwe. Bishatse kuvuga ko isaha n'isaha zira drone zakongera gutangira kurasa abaturage. Ziri kurasa, ziri gushaka amakuru y'ubutasi, zirimo zirashaka amakuru y'ubutasi hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Isaha n'isaha turashobora kubona drone zongeye kurasa hariya mu misozi miremire ya Minembwe, kubera ko zatangiye kuzenguruka hariya muri turiya duce mu masaha y'icyamunsi. Kugeza ubu ngubu zikaba zikirimo zizenguruka hariya muri turiya duce twinshi dutandukanye. Izi drone byatangaje ko ari za M23 cyangwa ni za FRDC? Izi drone zirimo zizenguruka ni za FRDC, kubera ko M23 ndetse na twirwaneho twabonye bagenda bahakana ko akenshi cyane ko nta drone bafite, kandi nubwo zaba ari izabo ntabwo zaje kuzenguruka mu duce bafite, kubera ko amakuru yaho barayafite. Ibigaragara nuko zira drone ari za drone za FRDC zije gufata ubutasi kugira ngo bohereze izindi drone ziza kureba uburyo zakwica abaturage bo mu misozi miremire ya Minembwe nkuko babigambiriye. Ubu hatwitege ntambara ikomeye muri iyi minsi ya vuba cyane, icyo bisobanuye birashoboka ko zirashobora gukora bombardement hariya muri turiya duce, ko mu minsi yashize ibyo ngibyo byagiye bivuga ko hari ingabo, hari drone za FRDC zirimo zigenda zigugwa mu bice byinshi bitandukanye nyuma yo gutakaza agace ka Minembwe, bavuga ko bagiye kwigarurira utundi duce twinshi dutandukanye. Reka tukome tujyanga kuri izi ngabo z'u Burundi. Ariko se mu by'ukuri ingabo z'u Burundi zongeye kugoterwa mu bice bitandukanye harimo na Kiheri ndetse na Kirumbi. Izi ngabo z'u Burundi zagotewe hangaha zavaga zajyaga hehe muri rusange? Izi ngabo z'u Burundi zarimo zirwana muri bino bice bitandukanye. Barwanaga ahantu bita na Kiheri, barwanaga ahantu bita Kirumbi, barwana ahantu bita Mutambara, barwanaga ahantu bita Tubuki, barwanaga n'ahantu bita kwa Murima. Ahangaha baharwanye guhera mu masaha ya mu gitondo ndetse no ku munsi w'ejo biriwe baharwana. Amasaha amaze gusha ikibu nibwo M23 guca ikibu no kuvangwa amasaha umunsi urimo urangira, nibwo ingabo za M23 zaje kugotera ingabo z'abarundi ari muri kariya gace ka Nakiheri ndetse n'agace bita Kirumbi. Baza kuba bagotera gusa ndi barabacakira, ariko babagoteye ari muri turiya zabuze inzira zo gucamo. Twibutse abantu ko ari nabo nabonye batwandikiye muri commentaire batubaza ngo ese zangabo zagotewe ahantu bita Rugezi zirahagana hehe? Ingabo zagotewe Rugezi M23 zarabafashe zirabadezaruma, zibakora intwaro, ziramije kubakora intwaro, zibasiga gutyo. Bivuze ngo ntago zirambuka nazo ngo zigende, ntabwo zirambuka zigende rwose, ziracagotewe hariya, nta nzira zifite, barangije gufungirwa inzira izi ngabo z'u Burundi. Twibutse abantu ko hari ingabo z'u Burundi zagotewe ahantu bita Rugezi, bagotewe ahantu bita Mutunda, bagotewe ahantu bita Gipupu, aho hose, ndetse hari n'izindi zari zaragotewe ahantu bita muri kara gace ka Gakeke. Ariko izo ngabo zose zarangije gushyirwa chini ya ulinzi, babakuraho indwara. Izindi zagiye zicika zisiga intwaro zikagenda zambaye igisivili. Yego, bishatse kuvuga ko kugeza aya masaha ingabo z'u Burundi zagotewe muri kano gace ka Nakiheri ndetse n'agace bita Kirumbi. Kugeza ubu ngubu bagoswe bidasubirwaho, kandi nta yindi nzira bafite kugeza aya masaha yo kugira ngo bagende. Aho bagotewe ingabo za M23 zimwe ziri ibumoso, izindi ziri iburyo, izindi ziri mu majyaruguru, izindi ziri mu majyepfo. Gusa ntaho bafite ko ndi banafite n'umugezi bavomamo amazi. Icyo bafite ni ugutuza bagategekwa na M23 gusa, nta kindi. Ni ugutuza M23 kabasha kubakora intwaro, yarangiza kubakora intwaro, yashaka kubarekura ikabarekura, yewe yashaka no kuba
yabica nabikabica n'amatekwa barimo barahangana nabo, byose birashoboka cyane. Muri rusange bikomeje kuba ikibazo ndetse no guhomba ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi zikomeje gutakaza cyane muri rusange. Ariko kandi koreka tunyarukire n'aha ngaha turebe muri rusange ibintu bikomeje kuba byavugwa ari byinshi muri iyi ntambara ubu turi kuvugana, kubera ko byamaze guhindura usura, kubera ko uyu munsi M23 imaze gufunga umuhanda. Uyu muhanda wafunzwe hamwe na twirwaneho ni umuhanda ufunga uhuza Karemi, umuhanda kandi uhuza Baraka, Maniema n'ibindi bice bitandukanye. Byari bihagaze bite hariya? Urakoze cyane. Uyu ni umuhanda uva Baraka, iriya niyo route principale bakunze kwita numero 5. Uriya muhanda uturuka muri Baraka nako muri Bukavu. Wava muri Bukavu hakaba ishyamye rimwe rica muri hariya muri Cyangugu, hakaba irindi shyamye rica muri ya shamba rya Ndobo, yego rya Ngomo. Iyo uvuyemo nibwo uhita uyinguka ari Kamanyura, ugahita ukomeza ukinjira muri Fizi. Iyo uvuye muri Fizi uhita ukomeza za Makobora ugatambuka ukaza ukinjira hariya muri Baraka. Iyo winjiye muri Baraka uratambuka ukinjira muri Fizi. Iyo uvuye muri Fizi uriya muhanda urakomeza ukagera ahantu bita muri Rurimba. Yego. Iyo umaze kugera hariya muri turiya duce twa za Rurimba ukubitana n'imihanda ingahe itatu. Hari umuhanda werekeza muri Maniema, hakaba umuhanda werekeza hehe hariya muri Karemi, Yego. hakaba n'umuhanda nyine uri hariya muri turiya duce twa za Rurimba. Yego. Hariya mama 23 yarangije kubafunga. Ntiyawufungiye muri Rurimba neza, yawufungiye hino ya Rurimba. Ni ukuvuga ngo umusirikare wava muri Maniema aje gutabara hariya muri Baraka nta nzira yabona. Hano muri Kirumbi harimo harabera imirwano ikomeye cyane, dore ko ingabo za Wazalendo, FARDC, FDLR nyuma yo gutakaza ibice bikomeye cyane bari basanzwe bafite biherereye mu misozi miremire ya Minembwe, nyuma yaho bakaza guhabwa briefing zo kugira ngo basubire barebe uburyo bajya kwigarurira biriya bice batakaje. Bahise bazamuka bavuga ngo bareke bajye gutera M23 ndetse na twirwaneho barebe ko bayikura muri biriya bice bigaruriye. Ibyo bice ni Penzero, ni Mukoko, ni Nyaruhinga ndetse na turiya duce twaza Mikenke ndetse na za Ruhinamavi na za Gakenke za Karongi. Turiya duce twose nitwo bashaka kugira ngo babashe kwigarurira. Mu gihe bazamukaga bashaka kugira ngo barebe uburyo baza kugaba ibitero babigare kuri M23 na twirwaneho, basanze ingabo za twirwaneho ziri maso cyane zibategereje zibiteguye kugira ngo babashe guhangana. Bakigera ahantu bita Kirumbi basanze M23 iri maso, bakiyagera batangiye gusakirana na M23, dore ko M23 ntabwo bari bazi ko yarangije kugera hariya muri Kirumbi. Ku munsi w'ejo mbagezaho amakuru nibwo nababwiraga ko M23 na twirwaneho yagaragaye iri ahantu bita na Kiheri, ariko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FARDC, FDLR ndetse n'Abazalendo bakaba batari bazi ko barangije kugera hano muri kano gace k'iki kana Kiheri. Kuba batari bazi ko bageze hariya muri kariya gace ka Nakiheri byatumye bazamuka bashaka kugira ngo reka bagende bahinyuze barebe ko kuko abasirikari bahabonye bashobora kuba ari abama 23 ndetse na twirwaneho. Bakiyagera basanze ari abasirikare bama 23 ndetse na twirwaneho, ariko bakiyagera bahise batangira kugira gute kwambikana. Bambikanye karahava rwose bambikanye karahava. Ingabo za M23 ndetse na twirwaneho zaje kubakubita zibakura muri kano gace kana Kiheri, ariko nabo ntibakinjiramo bahita basubira mu birindiro byabo aho bari. Hanyuma none abaturage bari muri kano gace kana Kiheri bahise bahunga berekera muri turiya duce twaza Bibogobogo. Twibutse abantu ko Bibogobogo ituwe n'abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Aba hakaba hariho bamwe bari baragenda Kiheri ariko bari basanzwe batuye hariya muri turiya duce twaza Bibogobogo. Abangaba nabo mu bwoko bw'Ababembe, abo mu bwoko bw'Abafurero, Abashi, Abandande, Abarega, abangaba bari batuye muri tuno duce twaza Bibogobogo. Ariko nyuma yuko umugabo bita General Autoproclamé Yakutumba waburiwe irengero tutazi n'aherereye kugeza ubu ngubu, tuzi ko yarashwe gusa arimo avurirwa mu gihugu cy'u Burundi cyangwa yitabye Imana, ariko nta gihamya turabasha kugira gute kubona. Uyu nguyu amaze kugera muri turiya duce twaza Bibogobogo anyaga abaturage inka, atwika imihana, hanyuma abaturage bo mu bwoko bw'Ababembe n'Abafurero n'Abashi babona ko bashobora kuzagera igihe bagatangira guhangana n'Abanyamurenge bakabatsinda, nibwo bahise bahungira muri tuno duce twaza Nakiheri. Ariko nyuma yuko M23 ihanganiyemo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage bari muri kariya gace bahise bamanuka bahungira Bibogobogo. Kugeza ubu ngubu barimo barasaba uwo bimye amazi, niwo barimo basaba umuriro.
uko nguko niko bimeze hano muri kano gace ka za Nakiheri. Kirumbi naho nuko nguko mama 23 naho yaharwanye cyane iza gukubitana n'ingabo za FARDC FDLR Wazalendo baza guhunga muri kano gace ka Kirumbi. Bamaze guhunga muri kano gace ka Kirumbi naho inzira nayo bafite ni turiya duce twiki twaza Nakiheri. Kugeza ubu ngubu barimo bahunga abaturage berekeza Nakiheri. Ku munsi w'ejo niko nabwiraga ko agace bita Kanguri abaturage baho bahunze bagahunga bagera abo kwa Murima babona abakirumbi nabo barahunze abanguri barahunze abo kwa Murima nabo bahita bagira gute bahita bahunga. Utundi duce dutatu natwe tumaze guhungamo abaturage turimo twerekeza muri turiya duce twazabigogobogo egare ko bashaka gupasura berekeza muri Fizi abandi bamanuka berekeza muri turiya duce twaza Baraka. Mutambara nayo guhera ku munsi w'ejo harimo imirwano n'uyu munsi muri kino gitondo habyutse habera imirwano gusa ndi turamenya iyo mirwano uko aho igeze kugeza ubu ngubu ariko babyutse barwanira muri kano gace ka Mutambara ariko aho babyutse barwanira kugeza aya masaha turimo tubagezaho amakuru ya saa 7 nuko ingabo za mama 23 zamaze kwigarurira igice kinini cya Mutambara. Kuba bigaruye kino gice cya Mutambara barashaka gusatira ico bita etat major yabo. Etat major ya FARDC yari iri hariya muri turiya duce twaza Mutambara ariko noneho batangiye birimo kunugwanurwa ko etat major batangiye kuyihungisha isubiye muri turiya duce twaza Baraka. Ese iyo etat major irakomeza kuba Baraka cyangwa barayihungisha bayijana ahantu bita Kazimiya? Barashaka kwijana Kazimiya cyangwa bakayijana ahantu bita Baraka. Mugihe bayijana Kazimiya cyabari ikibazo kiremereye cyane. Ntabwo bajya babona musada y'uburyo bajya batanga musada mu gihe baba barimo kurwanira hariya muri turiya duce kubera ko hagati ya Baraka na Kazimiya hariho Lac Tanganyika. Biba bisaba ko baba bafite bato, izo bato akaba arizo zizana abasirikare ndetse zikazana n'ibikoresho. Ariko hari n'andi makuru avuga ko kugira ngo babashe kuzana ibikoresho byabo kugira ngo babashe kubizana nuko bya bikoresho byabo bagomba kubizana byarangiza kugera hariya muri turiya duce bikazamuka bikerekeza hariya ku kayire bita Bubwari akaba ariho bazajya babasha kugira gute kubisapurayinga cyangwa se kubizana babyegereza ibice 23 irimo ihanganiramo na FARDC. Kano gace ka Turuki munyemerere nako tukagaruke kugeza aya masaha. Aka gace nako karimo karaberamo imirwano ikomeye cyane. Kano gace ka Tubuki karimo karaberamo imirwano nayo ikomeye cyane. Aka gace nako kari gasanzwe karimo FARDC FDLR Wazalendo. Hanyuma noneho batangira nabo abavuye muri Baraka bahise bazamuka bashaka kokipa tuno duce dutandukanye ngo ari bazajya bagaba ibitero bagize gute bavuye. Ariko naho basanze mama 23 iri maso yaje kubakubita ibakura hariya muri turiya duce. N'ubwangu tuduce kwari dutanu dukurikira agace ka Mutambara na Kiheri Kirumbi ndetse na kano gace ka Turuki. Kano gace kose turimo turabera mwiki imirwano ariko mama 23 yarangije kubakubita ibakura muri turiya duce dutandukanye. Hanyuma noneho hariya muri Mirimba twinjiye muri Mirimba harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Ese iyi Mirimba irimo iraberamo iyihe mirwano? Abantu barimo baribaza, abantu batazi Mirimba iherereye. Mirimba iyo uvuye mu duce bita za Minembwe unyura ahantu bita za Rugezi, wagera Rugezi ukanyura ahantu bita Gasiro ukagera aho bita Nagatete ukagera ahantu bita Kadegu ukagera muri Mirimba. Ugeze muri Mirimba ujya upasura ukagera muri turiya duce twa za Rulindo. Hano Mirimba nuduce cyane tubamo abaturage bo mu bwoko bw'abapfurero nibo babamo benshi cyane. Ababembe batuye muri turiya duce baba muri sekteri ya Nganja ariko Mirimba ugasangayo irimo bande irimo abapfurero batuyemo utuzi twabo bakunze gukora cyane n'ukorora yewe nizo nka bafite borora nyinshi cyane nizo banyaze abo mu bwoko bw'abanyamurenge guhera muri 2017 jusqu'à maintenant izo nka boroye ninga zo mu bwoko bw'abanyamurenge hari nizo zabo bari basanganwa ariko inyinshi bafite hari aboroye nizo abanyamurenge banyaze abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abangaba hakaba hari imirwano ikomeye cyane. Umugabo bita General Autoproclamé Ngoma Nzito akaba yatangiye kurasana n'ingabo za leta. Batanze briefing baravuga bati mugende mujye kurasa ingabo ziri hariya muri mu Rugezi. Mugihe mutarasa zirangabo ziri mu Rugezi zirakomeza zisatire zize zitera hano muri tuno duce twa za Mirimba. Dore ko hariya muri tuno duce twa za Mirimba umugabo General Autoproclamé Ngoma Nzito niwo avuka ndetse n'uwo yasimbuye Ngoma Nzito uwo yasimbuye nawe wari umugenerale Autoproclamé ndetse yaje kugwa hariya ku Kabingo arashwe n'ingabo za mama 23 umuhungu
w'umugabo bita Njoapa, nawe yitwaga Njoapa. Uyu nguyu niwe wari uyoboye Force Bilose Bishambuke, cyangwa se icyo bita mu magambo ahinnye cyangwa icyo bita FOBB mu bigeranyije mu kinyarwanda, ni ukuvuga ngo nibishaka bisenyuke. Niyo parti politique yabo niko yitwa, yatangiye iyobowe no muhungu wa Njoapa, nawe yitwaga Njoapa. Aza kugwa hariya uyu mugabo bita Ngoma Nzito abona kugira gute kumusimbura. Uyu Ngoma Nzito akirangiza kumusimbura yakoreye mu bice byinshi bitandukanye, ariko ubu ngubu yimuye ibirindiro bye abijyana muri turiya duce twa za Minimba kugira ngo arebe uburyo yaramira abaturage babo, bene wabo bo mu bwoko bw'Ababembe cyangwa se bo mu bwoko bw'Abapfurero baturanye hariya muri kariya gace. Arimo arabona ko bashobora gutakaza agace kabo avukamo. Uyu mugabo Ngoma Nzito akihagera yatanze briefing abwira abasirikare ba leta bari muri kariya gace, babwira ati tugende cyo gutera Rugezi, baranga. Babwira n'abandi bamayimayi barabwira ati cyo gutera Rugezi, baranga. Ngoma Nzito arababwira ati murabona ko Rugezi mama 23 yari isanzwe irimo, ariko yatambutse Rugezi igera ahantu biti Gasiro, igera ahantu biti Inagatete, kugeza ubu ngubu ihagarariye ahantu biti Inagatete, n'indi ihagarariye ahantu bita Inagatete. Indi saha imwe cyangwa amasaha abiri barashobora kugera ahantu bita Kadego, bava Kadego directement bagahita binjira muri Mirimba. Ese bayinjiye hano muri Mirimba niko twatangira kugira gute kurwana? Abo basirikare bamusubije baramubwira bati twebwe ntabwo tugiye kurwana, mama 23 twahanganye nayo mu bice byinshi bitandukanye. Za Rugezi bayidukuyemo, nibo bari bafite Rugezi, baza kwidukuramo, hanyuma baza no kudukura mu tundi duce twinshi dutandukanye. Niba baradukuye mu tundi duce twinshi tugize gute dutandukanye, egare ko tubacokoje batuzana bakadukura n'aha ngaha turi na Mirimba bayidukuramo. Kandi mu minsi yashize mu gihe mama 23 natwe irwaneho bigararaga icyo bita Gipupu, bahise bagaragara bavuga bati nyaboneka twebwe ntimuze kudutera, twebwe tuziyunga kuri AFC M23. Bikaba byatumye n'abari abasirikare benshi batinya kujya gutera hariya, kubera ko abaturage baranje kubabwira ati tambaraga mufite zo guhangana na mama 23, mugiye kuduteza ibyago gusa. Oriye mwebwe niba mugiye kuduteza ibyago mutubabarire, mureke kuduteza icyo bita ibyago, ahubwo mureke twebwe dukomeze tugire gute, dukomeze twibere hano. mama 23 natwe irwaneho nibaza tuzagira gute, tuzayakira. Ariko noneho abo ba generale autoproclame ba Ngoma Nzito bahise batangira kurasana n'abasirikare ba leta. Iyo niyo mirwano irimo ibera hariya muri turiya duce twa za Mirimba. Nimba iyi mirwano ariyo irimo ibera hariya Imirimba, byanga byakunda hariya haraza hari abasirikare benshi b'abazarenzo bamaze gupfa, hari FRDC nabo bamaze gupfa, yewe noneho hari na coalition imwe ya wazalendo banze kujya kwa Ngoma Nzito bafatanya n'ingabo za leta, kubera ko bavuga bati twebwe ntabwo dushaka kugira gute, ntabwo dushaka gukomeza kujya ku rugamba. Hanyuma noneho mu gace bita Penemende naho harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Iyi Penemende abantu batayizi iri hafi y'ahantu bita Kabambari. Iyi Kabambari ikaba iherereye mu ntara ya Maniema. Ahangaha hakaba harimo harwana abasirikare nako abaturage b'Ababuyu batuye muri kariya gace, bakaba barimo kurwana na Bambote babo. Bambote ni ba Pigme cyangwa se abatwa, bakaba barimo kurwana n'abatwa babo. Bamaze igihe kirekire barwana, barimo bapfa ubwami. Gusa abantu ntibajya babasha kumenya iyi mirwano, kandi n'abafite communication muri turiya duce bajya banga kutangaza iyi mirwano ibirimo ibera hariya muri turiya duce, kubera ko bavuga ngo iyi vita ni vita ya bujinga. Ati iyi mirwano irimo ibera hariya ni imirwano y'iki, ni imirwano idafite icyo ishingiyeho. Akaba ariyo mpamvu aba baturage babambote batangiye gutabaza, cyangwa n'abaturage b'abatwa b'Ababuyu batangiye batabaza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bababwira ati nimudutabare, tugiye gushirira muri tuno duce turimo turaraswa n'Ababuyu bene wacu, kubera badutwariye ubutaka, batwaye ubutaka bwabo. Ibyo barimo bapfa na mami bavuga ngo hano hari ubwami bw'abatwa, abandi b'Ababuyu, abandi Babuyu nabo bakavuga ngo ubu bwami ntabwo ari ubwami, ni ubwacu twebwe Ababuyu. Hari Ababuyu b'abatwa bariho, hakongera akaba n'abandi Babuyu bagize gute basanzwe. Aba ngaba nibo barimo bahanganira hano muri kano gace ka Penemende hafi ya Kabambari muri Maniema. Ahangaha akaba ariho barimo bakomeza guhanganira ku rugamba. Hanyuma muri kano gace ka Kalemi hano muri tuno duce twa Kalemi naho urugamba rwatangiye gusatira hano muri tuno duce twa za Kalemi, dore ko urugamba rwarangije kugera ahantu bita Lurimba Bibwe.
hano Rulimba Bibwe, ahangaha ni mu duce twa za Rulimba ndetse n'agace bita Nganja cyangwa se Inganji. Utu duce twitwa Nganja, ahangaha naho harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Mama 23 natwirwaneho bimaze iminsi bitangazwa ko yarangije kwinjira muri turiya duce twa za Rulimba. Nimba yarangije kwinjira muri turiya duce twa za Rulimba, bishatse kuvuga iki? Kera barangije guhagarara hejuru ya Rulimba, barashobora kuba bagiye gufunga inzira zihuza Kalemi ndetse bagafunga n'inzira zihuza Maniema. Rulimba yo ibarirwa muri territoire ya Fizi. Nukuvuga ngo kugeza aya masaha iyi niyo mirwano irimo ibera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bakibaza ngo se izi ngabo ziri hariya muri Rulimba zaciye ahagana he? Ngiye kubabwira uduce zaciyemo. Gusa baje kwireta uruva basanga Mama 23 natwirwaneho batambutse. Naho ngaho bari marwanira imirimba. Mama 23 natwirwaneho barahanyuze. Ariko bari hariya ntibabasha kugira gute kubimenya. Ni ukuvuga ngo ahantu bita Rugezi, ingabo za Mama 23 natwirwaneho baciye ahantu bita Rugezi. Baratambuka banyura Gasiro, banyura na Gatete, banyura Kadeko, bagera imirima baratambuka bahita bagera ahantu bita Irulimba. Uko niko bageze hariya muri kariya gace. Abantu bagakomeza kwibaza bavuga bati banyuze ahagana hehe? Ariko si iyo nzira yonyine, hari n'izindi nzira bashobora kunyuramo. Barashobora kunyura muri turiya duce tw'Irurenge, bakanyura hariya za Kwirumba, za Mihanga, bakamanuka bakagera aho bita kwa Rusumba, bakanyura ku mugezi waba bita kuri Inzovu, bagatambuka bagahita bakomeza Ururenge rwose, bakaza guseruka za Gakambya, bakagera Inyamiseke, bagatambuka Inyamiseke, bakagera na Maoma, bava na Maoma bakamanuka kwa Kagembe, bava kwa Kagembe directement bakerekeza za Mimbiriro, bava Mimbiriro bakagera hariya muri turiya duce twa za Kirembo. Aho ngaho naho hariho inzira bashobora kunyuramo berekeza muri turiya duce twiki twa za Rulimba. Kandi na turiya duce mbabwiye twa za Kirembwe, hariya Kirembwe naho ni muki, hariya naho ni muri territoire ya Fizi. Hari abantu bajya bumva Kirembwe bakumva kwa Kagembe, bakumva Mimbiriro, bakumva tuno duce twa za Rulimba bakibwira ko ari muri Maniema. Aho ngaho ntabwo ari muri Maniema. Maniema iyo uhagaze hariya za Kirembwe cyangwa se hariya kwa Kagembe, iyo urangiza kwambuka umugezi bita Rwama, uruzi bita Rwama runini cyane, amazi yarwo menshi cyane ajya ava mu wundi mugezi munini bita Kama, akamenwa hariya muri Rwama. Iyo umaze kuwambuka uja hakurya ni aho bayita Ikabambari, niho ubageze mu duce twa za Maniema. Nukuvuga ngo tuno duce natwo Mama 23 iracyafite akazi kugira ngo ibashe kutugeramo, ariko iratugeramo gusa ahiri iri hariya Irulimba. Izo ni inzira mbabwiye ebyiri Mama 23 yari gushobora gukoresha kugira ngo igere hariya muri za Rulimba, ariko kugeza ubu ngubu iyo yakoresheje niyo kuva za Rugezi ikomeza yerekera muri turiya duce. Hakaba n'indi yari gukoresha inyuze hariya muri Fizi, hariya muri turiya duce twanguri, ikagera ahantu bita kuri Mugera cyangwa Mukera, ikagera za Kananda, ikagera Ibanda, ndetse ikaza no gutambuka aho ngaho yari guhita yinjira hariya muri turiya duce twiki, muri turiya duce twa za Rulimba. Cyangwa se bagatambuka bakanyura ahantu bita Nyamutungwa, cyangwa se bakamanuka ahantu bita Rubonja, bakagera aho bita Mabanga. Aha ngaho hose barashobora kuhanyura bakagera hariya muri turiya duce twa za Rulimba. Urumva ko kugera muri Rulimba ntabwo ugomba kubyibazamo cyane, kubera ko hari inzira nyinshi cyane Mama 23 ishobora gukoresha kugira ngo ibashe kwinjira muri turiya duce twa za Rulimba. Reka mbasabe kugira ngo munyemerere, nabonye abantu benshi bakomeje kutwandikira baratubaza bati ese M23 twirwaneho yaba ihagaze ahagana he kugeza aya masaha. Reka mbabwire ahantu Mama 23 ihagarariye ndetse natwirwaneho kugeza aya masaha. Mama 23 ifungiye ahantu bita kwa Bishambagara. Aho bita kwa Bishambagara ni munsi y'ishyamba rya Mukoko, ugiye kugera ahantu bita kwa Murima, hari agasozi gahari. Aho ngaho hari atuye umuntu bitaga Bishambagara. Uyu nguyu ahangaha niyo Mama 23 ifungiye. Utundi duce ifungiyemo ni uduce twa za Point Zero, ndetse akandi gace ifite na gace bita Kanguri. Aho ngaho niyo Mama 23 ifungiye, ikongera igafungira n'ahantu bita muri Mukoko. Utu duce mbabwiye ni uduce twerekeye Baraka, ni uduce twerekeye hariya muri Fizi. Hanyuma reka mbasabe kugira ngo munyemerere mbabwire hano hari n'ababembe batangiye kudekarana nabo bashaka kugira ngo binjire mu ntambara.
bavuze ngo mu gihe abamayimayi b'abafurero ba Ngoma Nzito bakomeza kurwana, ntabwo bakomeza kubareka ngo bakomeze basatire ubutaka bwabo ari tuno duce twazanganje. Barangije gutangaza baravuga ngo abashimunyaka bakomeze bitegure, abashimukinji bitegura, abashikarangwa bitegure, ndetse n'abashimwenda. Aba bose bariteguye kugira ngo babashe kugira gute, babashe kwinjira mu rugamba. Aba bose nimo mvuga ngo abashimunyaka, abashimukinji, abashikarangwa, abashimwenda. Aba ngaba n'amoko nk'uko tuvuga ngo amoko y'abega, amoko y'abasinga, abasita, abasinzira, abanyabyinshi. Abo ngabo ni nk'uko biba bimeze. Aba bose urimo ubona ndimo ngenda nsoma. Gusa uko niko bimeze hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbasabe munyemerere mbabwire uko uyu mugabo bita General Makenga, uyu Lieutenant General Makenga yagaragaye ku munsi w'ejo arimo asoreza ingabo ze zirangije ikosi 9,000 birenga by'abakomando. Makenga yarangije kubisoreza ikosi. Nimba yararangije kubisoreza ikosi bishatse kuvuga iki? Niki bishatse kuvuga? Nimba yararangije kubasoreza ikosi bishatse kuvuga iki? Icyo bishatse kuvuga ni iki ngiki: Makenga ni usoreza abasirikare be ikosi, akabaha briefing, yarangiza akanabatuma. Kugeza ubu ngubu barangije gutumwa, bamwe batumwe za Minembwe, abandi batumwe za Bibogobogo. Bibogobogo hagiye kujya ikaya gisirikare ya M23 ndetse natwirwaneho hariya, kandi niba hagera hashobora kuzajya ikigo cya training kizajya gifasha abaturage ba Bibogobogo. Ariko General Makenga yarangije kugira gute gusoza ikosi y'abakomando ba M23 barenga 9,000. Abangaba bose barangije gutumwa mu duce twinshi dutandukanye. Hari aberekeje za Minembwe, hari abari birekeze mu tundi duce twinshi dutandukanye. Gusa ntabwo turamenya abenshi aho berekeje, ariko twabonye hari abaho mitasho berekeza za Bibogobogo ndetse n'utundi duce twinshi dutandukanye. Gusa twebwe amakuru turakomeza tuyabakurikiraniye, tubabwire uko bimeze, tubabwire uko byifashe. Tugiye gusoza, reka mbasabe munyemerere nsoreze kuri kano kantu, ndatinze cyane, mwihangane gatoya mbabwire ko umugabo bita Joseph Kabila Kabange ubu ngubu yarangije kugera hariya muri Bukavu. Kabila twari tumuzi ko yicara hariya muri Goma, ariko Kabila yageze hariya muri Bukavu. Ese Kabila yabagiye kugira gute, yabagiye gukora iki hariya muri turiya duce twa za Bukavu? Imirwano yabaye ku munsi w'ejo hariya muri turiya duce twa za Bibogobogo, nako turiya duce twa Nakiheli ndetse na gace bita Inguri. Hariya haguye umusirikare w'umukoloneli. Uyu musirikare w'umukoloneli nawe turaza kumugarukaho mu yandi masaha, tubabwire uko yitwa. Gusa yitwa Komanda Chomo. Uyu nguyu akaba yari koloneli, akaba yaraguye muri turiya duce, akaba yari koloneli wa FARDC. Gusa reka mbasabe munyemerere tutajya gukomeza kubatinza, tugende dukurikirane andi makuru. Turaza tubabwira uko byifashe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imboni TV, imboni ya rubanda.